Мусас вақайлары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Оны бұтын Қырымнен қыдырдылар. Оқу қорчалайчылар Муса Сулеймановның өлім себеплеріні тақиқат етмеге девам етелер. Гемі парады ракеталар учурылывы ве арби спорт шоусы ақлерда миқязлы шекілде арби деңіз флотының байрамы қайдетілді. Күчлі яғмырдың ақыбетлері Ахмеджит районының Жолман көйінде тереклер еқылды, электрик ақлар зарарланды ве азбарларына су басты. Русия кемиетінің баш везірі Марат Хуснулин Таврида трассасының құрылув кетишатыны тезлештірмеге вады етті. О ақярда 7-нче қысымдаки ішлерінің кетишатыны тешкірді. Шыды бұл қысым 95% азыр. Яқын вақытта Ялта алқасының районында трассаның 8-нче қысманы құры башлайжақлар. Анда 2 дәрежелі эныш елыны құрмаға планлаштыралар. Строители сделали большую и хорошую работу. Трасса имеет огромное значение, почти 250 километров, новая скоростная трасса практически через весь Крым. Я надеюсь, что строители, хотя срок окончания конец этого года, сегодня мы проведем сейчас еще раз рабочее совещание и примем все меры, чтобы максимально быстро запустить эту дорогу в эксплуатацию. Шымда құружилар абаданлаштырув ішлерінен межгуллер. Олар тышқы ярықларны ерлештірелер ве ел қысмында сызықларны чызалар. Керіштен Ақярғажы трассасының 4 елағында иш әрекеті енді сентябрь айында açılacak. Бүгін Бенглер Джейнсан 3 яшлы Муса Сулеймановнен ведалашты. Женазеге сой соплары яқынлары ве бала қыдыруда иштирак еткен инсанлар келділер. Тадқиқат комитеті бала өлімінің себеплеріні ве алыны тақиқ етмеге девам ете. Тәфсилатлар біздің левхамызда. Муса Сулеймановнен ведалашмақ үшін Бенглерже адам келді. Женазе Ахмеджит районын Мамақ көйінде кече. Бұндан сон жемат ерлі мезарлыққа ел алды. Просто настоящий шок для нашей семьи. Мы верили до последнего, ждали его. Это горе объединило весь народ разных вероисповеданий. Весь народ искал его, помогал нам. Спасибо вам большое. Хатırlatамыз, 3 яшлы Муса июльнің 24-інде саат 4-лерге ғайып oldu. Araştırу операциясы геже күндіз алып барылды. Ғайып olған оғланчықның қыдырывында Росгвардияның yüzlerce хадимы. Февхоледе вазиетлерінің құртарыcıları ve 2000'den зияде волонтеры iştirak etті. Очень большой вклад внесли в поисковое мероприятие волонтеры и добровольцы. Также было использовано в ходе поиска 88 единиц техники. Bu yerde Fevkalade Vaziyetler Vezirligi ve Tahqiqat Komitetinin криминалистлері çalıştılar. После обнаружения тела незамедлительно с участием судебно-медицинских экспертов был произведен осмотр мальчика. В настоящее время оснований полагать, что причина смерти является криминальной, нет. 3 gün devamında Tahqiqat Komitetinin 20 xadimi bütün teritoriyаны ve orman yolağını bakıp çıktılar. Episi koyularını ve kazuvlarını teşkirdiler. Kerekli mahkeme ekspertizaları tayin ettiler. Şimdi bala elak olğanın sebepleri anıq oluna. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время она еще проводится, но предварительная причина смерти – утопление в воде. Tahqiqat 2 ay devam edecek. Gerek olsa bu müddet devam ettirilebilir. Sefiye Şukurova, Sevilla Memetova, Arsen Fokala, Vitaliy Golubov, Millet için. Terekler yıkıldı, elektrik ağlar zararlandı. Ahmedjit rayonunun Burqaç köyünde kasırga olup geçti. İnsanlar ışıksız kaldılar. Yaramay havanın akıbetleri hakkında Naciye İsayeva tarif edecek. Алуштинская соқағы 38 F. Мұнда ескі ескемчек терегі бірден бір қач азбарны ве қалдырым yollarını басты. Балабан тере газ борларны ве ярық телерні ұзды яқшы ке ич кемсе зарар көрмеді. Вот упали провода и прямо вон на крыше они лежат во дворе. Вот так вот повисшие, видите? Көйнің сакина Людмила Баженинаның сөзлеріне көре ава gece saat 3'te bozulup başladı. Tezdен күші yağmur, burçak ve yel peyda oldu. Böyle hava sabaha devam etti. Evlerinin damlarını koterdi, yollarını yuvdu. İnsanlar yarıksız kaldılar.
Было очень страшно, очень, так страшно было. Мы боялись, что упадет на дом вот это дерево. Şimdi tereknin kevdesi çatladı. Sakinler daha bir küçük yağmur olsa terek bütünle yıkılacağında eminler. Просим, чтобы спилили эту акацию, которой лет 75. То пока что никаких движений нет. Сидим без света. Вот, пожалуйста, вот деревья на какую территорию, на какую длину, какая была скорость ветра, что так ветки упали. Jolman ve Mahmut Sultan koylarının ep sazbarları ve kaldırımları salmaklı kevdeler ve pıtaklar tümünde kaldı. Fevkalade vaziyetine akıbetlerini kazayı hizmetçiler sabahdan beri yok etmeye tırışalar. Очень много деревьев повалило. Сейчас вот активно силами нашего муниципального казенного учреждения все эти деревья убираются. Mahmut Sultan koyunun yanında geçken Ahmecit Aluş'ta Yalta trasa mesafesinde kazayı kommunal yol hizmetleri çalışan. Olar yol çetine düşken tereklerini taşlarını alalar. Kararının bu işke 10 tane teknika işke koyuldu. Сейчас как не сильно много, но серьезные. Gidrometeorologiya merkezinde aytkanlarına Kore keçken gece Kırım'da bir aylık yağanaklar norması yağdı. Yel saniyede 25 metr küçlüğünde esti. Yıldırımlar bütün yarımadada oldu. Küçlü burçak, yağmur ve boran da eko kun devam edecek. Есть у нас только гидропост, который меряет подъем воды в реке Салгир и количество выпавших осадков. И по данным этого гидропоста количество выпавших осадков составило 87 миллиметров за 3-6 часов. İyul'un 29'undan başlap Kırım'da hava açılacak. Hararet 35 derece sıcaklığını teşkil edecek. Naciye Sayeva, Vitaliy Golubov, millet için. Akyarda Arbi Deniz flotunun konu kaydetildi. Deniz paradında 50 Arbi gemi, kater ve teminlev gemileri iştirak etti. Seyirciler Arbi Deniz flotunun artqa kudretine kıymet kestiler ve Rusya Arbi texnikasının imkanlarını gördüler. Manevralarını gözetkenler arasında Elmas Ablakimova bulundu. Akyar körfezinde bronetransportör amfibiyalarda desant düşürüldü. Atuvlar toxtamay. Deniz pехотасы плацдармда yerleşes. Spetsnaz şartlı teröristlerini zararsız alğa getirmek için bir kaçdaka masraf ete. Bu Arbi Deniz flotu konu seyircilerge gösterilgen Arbi hazırlıkının 50'den ziyade epizodundan biridir. Bayram günleri flotun dülberligi ayrıca gösterile. Arbi Deniz flotunun bayrağı açıldı. 19. asırga ait toptan yapılgan atuf sanalaştırılgan temaşa başlanğanı hakkında haber ete. 7 yıl devamında ilk sefer Parat adlı su tübünde keçe. Karadeniz derinliğini Arbi dalıcılar atradı kesip keçe. Zemanevi 33 batır böyle korune. Denizden kuru yerge kiyingen kuşanğan Arbi yaldavcılar çıkalar. Akyar paradını көрmek için Елизавета Волкова Максус Нижний Новгород şehrinden geldi. Көргенінден ayrete kalganını ayta. Красочно. Ребенок в восторге, потому что это 10 миров. Nahimov Okuf yurtunun mezunu ve 1. rang kapitanı Vasiliy Sidenko Kolpin adlı suvastı gemisinin hareketlerini közeti. 18 Arbi seferde bulundu. 30 лет под водой. Все родное. Прекрасно. Umumen paradda ve Arbi sportiv bayramda 30'dan ziyade Arbi gemi, suvastı gemileri ve katerler, 14 yardımcı gemi, 30'a yakın uçak ve tekuçkalar hem de diğer Arbi texnika iştirak etti. Parad paraşütçilerinin çıkışının yekünlendi. Onlar Rusya bayraklarını ve Beyasma ve Andreev ketenlerini yaydırdılar. Ayşe Şulakova, Elmas Ablakimova, Vitaliy Golubov, millet için. Akmechit kasabasında Admiral Fyodor Ushakovga bağışlanğan abide açıldı. O 18. asırın sonunda cesurluğu ve istidatı yardımıyla Rusya için Kara Deniz kazandı. Flot başının cesaretliğini büyük abidenin tıklenilüvüyle abideleştirdiler. Bu hafta bizim levhamızda. Гимн веселя до ушей Ахмечитте яңа абиде açıla. Yengilmez Admiral Fyodor Ushakovga abide açıluvunda arbiciler, denizciler, kadetler toplandı. Tedbirini Arbi Deniz Günü'ne bağışladılar. Kasabanın yalı kenarında Rusya'nın eposu koşullarından 100'den ziyade adam toplandı. Сегодня в этом поселке произошло очень знаковое событие. В день военно-морского флота, в такой знаменательный праздник, когда действительно испытываешь гордость за наше Отечество, мы обратили свои взоры
к непобедимому, несокрушимому адмиралу Федору Ушакову. Хатыра ишареті көңілден айрылған параларға ерлештірілді. Пара топлавында жемат тешкилатлары, казаклар ве көңлі фальжилер ярдым көстерділер. Общими усилиями мы сделали этот памятник. То есть не только крымчане, но и региона. Я лично из Челябинска. Сүкінет даққасы ве абиденің огүне чечеклерінің тантаналы қойылуы. Энді Ахмечітнің ең чоқ қатланған ерінде 43 деңіз ұрышында ғалебе қазанған ве іч бір мағлубиет көрмеген Федор Ушаковға абиде тікленілді. Ленуза Бурсиитова, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун. Ратлық күнлері Тамань станциясында Керченский десант «Дорога мужества» адлы ватанперверлік акциясы өткерілді. Анда Москва ве Саратов вилаетінде 3 бронемашина иштирак етті. Оларға 15 километрлік месафесіні кечмеге керек еді, ләкин тәдбір тоқтатылды. Біздің тақымымыз Кереч бұғазының кечуінде иштирак етті. Тәфсилатларына мұхбирымыз Айша Шулакова біле. БРДМ-2 арабасының сайбы Владимир Попов. Экипажынен бірлікті Кереч бұғазының кечуінде эвел машинасыны көзден кечере. Олар Керченский десант «Дорога мужества» адлы акцияда иштирак етмек үшін Москвадан келділер. Герметичность самое главное. Вчера проверяли, сейчас еще будем проверять. Все узлы проверяли, двигатели монтировали неделю назад. Бұл есе БТР-80 ретро машина Саратовдан 1400 километрны кечіп келді. Оның үшін бұл енді екінші сув кечуі олды. Бұнда невел о Волга өзені бойынша юрейді. Экипаж бодрый, весел, выспался, отдохнул, так что все хорошо. Акцияда 3 арби амфибия иштирак етті. Олар Таманьялысынан башлап Керечтeki Элтейген қасабасына қадар yol кечелер. Огде 15 километрлік yol, маршрут қиын. Кереч бұғазында ава шарайтлері ағыр. Броне машина экипажларының қапсызлығы үшін оларны Росгвардия ве МЧС катерлері озғара. Кайт-серферлер есемінде айры бір мұйт яраталар. Акция енді 4-ші кересі өткерілет. Тедбір 1943 сенесі олып кешкен. Кереч Элтейген операциясында Қызыл Орду ве Қарадеңіз флотының елі қолған әскерлерінің қатырасына бағышланған. Ава деңіз кезінтісіне өз дәнішмелеріні көрсетті. Yolunun 5-ші километрінде БРДМ-2 сувға батмаға башлады. Он зашел на сильное течение, плюс наложился ряд факторов. Также был ветер, сильный боковой. И автомобиль стал очень быстро набирать воду. Были включены стандартные системы спасения на воде для таких автомобилей. То есть работали помпы. Вы на видео сможете увидеть, как вода откачивалась. Но, к сожалению, она поступала явно быстрее, чем аппаратура помогала от нее избавиться. Бронемашинаның экипаж азаларыны ве yolcularını МЧС хадимлері құртардылар. Бұл ноқтада кечув тәдбірі екінленді. МЧС хадимлерінің еміріне бинайен қалған экимашина Таманьға қайтты. Бүгін машинаны сувдан шығармаға планыштыралар. Яқарлықның төкілме телікесі yok. Яқыт бұлынған суавытлар герметик шекілде yapılған. Айша Шулакова, Асан Ибрагимов, Миллет Ичун. Алевке Зуя yolunda асфальтның сонки қатыны тошеп башладылар. Қырым Жұмхуриетінің нақлиет везірі Сергей Карпов милли лейха бойынша әмелге кечірілген 5 объектны тешкірді. Тавсиятларының епісіні Мухаммеди Киряев біле. Алевке Зуя yolunda ғыр техника асфальтның топе қысмыны ерлештіре. Yol Таврида трассасының бірлеші ве бір хач кой ичінде кече, оның ұзынлығы 6 километрден зияде. В настоящее время подрядчик заканчивает на участках замену слабых оснований. Нижний слой асфальтобетона уже выполнен на этих участках, и, соответственно, с сегодняшнего дня началась укладка верхних слоев асфальтобетона. Визер yol қысымының незаретінден сон тұш қызметшінің идаресіне yol ала. Оның яны құружилық техникасыны сатын алалар. Бұл техника сырасында трактор, юк машиналары, асфальт түшеген ве бастырған арабалар кіре. Шымды тұш қызметші Сарабузда бордюрларыны ерлештіре ве асфальтның төшемеге земин азырлай. Ишлерда Комшу Софиевка көйінде Солнечная ве центральная соқақларында алып барыла. Sonra визир Ахмет Жеттеке асфальтобетон заводына зиярет етті. Это компания, выполняющая работы по дорожному строительству и ремонту автомобильных дорог в 2020 году.
по программе. 19 объектов у них в качестве ремонта выполняется в городе Симферополе и 35 объектов в Симферопольском районе. Инспекция черчевесінде региональ трассалар әмді ерлі әмиеті олған yollar тешкерілді. Мухаммед Зикриев, Милет үшін. Саралек қият көйінде Красный концлагерінің мемориалы «Я помню» адлы федераль лейха тақдем етілі ечон ер олды. Единая Россия фирқасы Яндек шirkетінен біраберлікте Бутун Русия интерактив харита ярата. Анда ұлы ватан женкіне бағлы арби мемориал вехатыра объектлері қайдетілі. Лейха аққында Гузель Мамбетова тариф еті. В Симферопольском районе быта работают, расскажет не Анатолий Костылев, более подробно. «Я помню» адлы федераль лейханын тақдым намесіне Алексей Ломакин Ахмеджет районының Қояш көйінден келді. О тешкілятчыларға мұраджат етіп, оның туған көйіндеке белгісіз учуджиларға қойылған абидені реестрге кірсетмеге тәклиф етті. У меня желание, да, чтобы все эти памятники находились на защите нашего государства, ну и в реестрах. Тешебюс Яндек шirkетінен бераберлікте «Наша победа» деп атланған тешкілі комитетінің фалиеті черчефесінде амелге кечірілі. Бұ иш ұлы ватан женкіне бағлы арби мемориал ве хатыра объектлері қайт етілуіне имканлар ачаджақ. Русияде болі объектлерінің сайысы 125 биңден зиядедір. Очень важно и символично, что сегодня наша рабочая фактически встреча такая проходит на территории нашего комплекса концлагерь «Красный». Я напомню о том, что в Крыму более 90 мест содержания военнопленных, мирных граждан в период Великой Отечественной войны было в Крыму. Был только здесь, на территории концлагеря, сегодня историки сходятся на цифре 15 тысяч человек, к сожалению, было уничтожено фашистским режимом. И знаете, есть такое расхожее выражение о том, что война не закончена, пока не похоронен каждый солдат. Историческая память адлы лейханын региональ координаторы Владислав Ганжара хайт еткеніне көре хатыра ерлерінің тарихыны саклап қалмақ муимдыр. Уверен, что вот создание такой интерактивной карты станет очень весомым вкладом в празднование в этом году 75-й годовщины Великой Победы. Ну и безусловно, вот такая единая база, она увековечит память о всех мемориальных комплексах, находящихся на нашей стране. Она будет регулярно пополняться новыми памятными местами и объектами, которые будут создаваться в нашей стране. Лейханын сайты энді яратылды. Bundan son ilave yaratmaға planlaştıralар. Teşkilatçılarının sözlerine göre sentyabrde keçirilecek taqdim namede Rusiya Federatsiyasının prezidenti bulunması mümkün. Гузель Мамбетова, Эрвин Эмиралиев, Милет üçün. Ахмеджет районының Николаевка көйінде Сархош Айдавджи адлы профилактик рейд кечірілді. Полис хадемлері yol әрекетінің іштиракчыларына алкоголь мевджутлығына тешкірділер. Біздің телевизион тақымымыз махсус рейдте іштирак етті. Тавсиятлар Мухаммед Зикрияйның левхасында. Николаевка хазабасында 20-ден зияды полис хадемлері тура. Олар нетрезвый водитель адлы рейдны кечірелер. Айдавджыларының весиқаларыны тешкерелер ве дүмен башында ичіп ичмегеніні анықлайлар. Янып сөнген шық яна ве бір даққадан сон патруль арабасы керек ерге келіп ете. ГИБДД хадемлері тоқтап себебіні анықлайлар. А что повернули направо? Неправильно завернули его, решили навигатор включить. Айдавджы ялан айта. О Сархош олғанны білеве пара жезасындан қачмақ істей. Полис хадемлері оны машта içine кірмеге давет етелер. Чего вы паникуете, пожалуйста? Никто не паникует. А чего вы тогда? Присядьте, пожалуйста, присядьте в автомобиль. Я не сидел за рулем. Біраздан арабаның дүбені башында Қырымға пара қазанмақ үшін келген Тимирлан Кузьков отырғанны белі олды. Оның айтқанына көре, о бір бутылка ичкі ичті ве дүмені достуна берді. Аманахлет полислердің бөлі айдавжылардан лав этме тәжірибесі балабан. Водитель, увидев впереди патрульные автомобили инспекторов ДПС, осуществляющих надзор за дорожным движением, остановился. Остановил транспортное средство в непосредственной близости, то есть в момент, видимо, когда увидел, вот, после чего и перед... Нет, я сзади сидел, ты сам видел, после чего когда подъехал. Движение дальше не продолжал, к нему подъехал экипаж ГИБДД, водитель вышел из-за руля транспортного средства.
Темирлан Кузьков сархош алына машинаны идаре еткені үшін 30 000 рубле жүреме төлемеге мәжбүр олacak. Ondan da başka onun 1,5-2 yılga idare vesikalarından mahrum edecekler. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медосвидетельствования повторно уже предусмотрена уголовная ответственность. Нетрезвый водитель adlı акция er ay keçirilе, onun maksadı yol nakliyat kazalarının sayısını azlaştırmaktır. Muhabbet Zikiriyev, Arsen Fukala, Millet üçün. Сақта гол күні адлы акция кечірілді. О шер мемориетінің векілеріні, первасыз қалмаған шерлерлеріні ве волонтерларыны бірлештірді. Onlar жадам чоқырақ адлы голның сайлыны темізледілер. Бір күн девамында 50-ден зияды чөплік чувалы толдырылып атылды. Бұндан ғайрам папи ве аққұшлар үшін ашлавлар ерлештірілді. Экологик темізлікте Гузель Мамбетова болынды. Сақта гол күні адлы акция кече. Onlar адам ратлық күнлерінің сабасыны чемат ішіне бағышламаға қарар алдылар. Экологик темізлікте сақ шердеки чешіт тешкілатларының векелері, студентлер ве первасыз қалмаған адамлар іштірак етелер. Чоқрақ голу шерлелер үшін пек қиметлі олғанына бақмадан, оның сайлінде ойле талақа илк сефер кечірілі. Изучили, как говорится, историю и увидели, что такого дня, памятного дня, памятной даты, как День озера, пока в нашем регионе нет. Поэтому мы ее решили символически объявить, и сопровождаться она будет вот этим субботником, экологическим субботником, который сейчас проходит по всему берегу этого озера. Эллеріне қолчақлар киіп ве чувалар алып, гөнулилер өзелерінің ве голының сайлеріні айланып чықалар. Кемер ерлерде техник ярдымсыз олмай. Бүгін судан чықарылған бірінші тапылмалар сырасында араба шинасы, чоқтан-чоқ пластик шишелері ве бір керелік савутлар бар еді. У меня такая техника сейчас новую дали, которая выполняет все операции, которые можно грузить, брать мусор. А раньше я работал на маленьком экскаваторе, там на нем не было возможности приезжать и чистить. А на этой технике, пожалуйста, можно грейфером, фронтальным ковшом грузить большие машины, этот мусор. Чоқрақ голу шерлилер арасында рахбетлі ратлық ері сайыла. Акцияның esas ғайысы сайлерінің темізжі олмасы. Ветрафтаки мұйт керленіві меселелеріне яшларының дикатыны желп етмектір. С детства мы называли это место полигоном. Люди разных возрастов, иногда прогуливаясь с поселка Химзавод, это жилой массив, они все проходят через этот полигон и приходят, скажем так, в город. И многие оттуда ходят на ЖД вокзал. Гол сайліндегі темізліктен сон папи ве аққұшлар үшін де емлеклер қойылды. Учитывая тот факт, что жители города Саки уже длительное время здесь, в акватории озера Чакрак, видят лебедей, видят уток, было принято решение главой администрации установить по периметру озера несколько точек, ну, так сказать, кормушек, да, вот, которые наши коммунальные службы изготовили и установили. Вот. Ну, надеемся, что мы таким образом привлечем все-таки лебедей, и наше озеро Чакрак будет более популярнее, чем аналогичное Евпаторийское. Бір кач саат девамында волонтерлар онларжы чөплік чувалыны топладылар. Енді невбеттеки талақа ақында аңлаштылар. Олар қойған бұйық вазифе бұл шернің 6 голіні темізлемектір. Гузель Мамбетова, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Бүгінге бойы пысық хаберлер Милет телеканалындан айырылмаңыз, қайырлы ақшамлар.